Život čine svakodnevni mali problemi i obaveze koje rješavamo kako znamo i umijemo. Postoje i korisni trikovi koji vam zaista mogu pomoći da neke obaveze obavite brže i efikasnije, ali za neke od njih prosto nikada niste čuli, a mi vam ih danas otkrivamo. Ukoliko volite da je urolate da biste izbacili i posljednji gram paste iz tube, griješite. Najefikasnija metoda je uz pomoć ukosnice. Samo je prikačite na pakovanje i pomjerate je kako trošite pastu. Na ovaj način ćete sigurno iskoristiti cijeli proizvod. Ukoliko ste nekada gledali prirodnjačke emisije sa majmunima i primitivima u glavnoj ulozi, onda ste primijetili da majmuni bananu ljušte naopako. Ugledajmo se na naše daleke rođake, to je i pravilan način da se ova voćka oljušti. Ukoliko lubencu siječete na duge kriške, a zatim ih izdubite, onda to radite pogrešno. Najbolji način da isječete lubencu, a da pritom sačuvate sve njene prirodne sokove je na manje kriške. Tako ćete imati po 3 zalogaja na svakoj kriški, a slatkoća ove voćke neće da iscuri. Umjesto da farmerke stalno perete u mašini, probajte da ih stavite u Ziploc kesu i da ih zamrznete. Da, dobro ste čuli. Hladna temperatura će dezinfikovati vaš omiljeni par Texas farmerki, ali će ih također sačuvati od toga da prerano izblijede. Da li ste znali da kada ljudi jedu jabuku bace 30% ovog voća u đubre? Tako je, zato što je konzumiraju na pogrešan način. Umjesto da je zagrizete sa strane, najbolji način da pojedete što više ovog slasnog voća je ako ga zagrizete sa vrha.